Dostlar bugün sizinle birlikte hangi dostlar bugün biz Minecraft'ta modlar aşılı rulikasında herhalde dostlar aşağıda dostlar şu WhatsApp geçirmesi koyuyor dostlar benim modum benim izmuru nemlanda match barlık var sonunda kalacağız dedim olan Mane dostlar karamsar. No, onun kulaşı ne? Yumurta nezet emin bana nasıl? Anlarız. Şimdi burada düşür. Bu yine bize mangasıymış. Nangrızın yoma tasarı ultici öğretken. Ben olur. Burada olur. Ben muhtemelen yazılar. Yıkıcı modumuz. Koliknanı. Kanda yakınan. Ana şiş tıslayık. Son kolay kapitörden de aldıran ayda gideyim. Buluşunda. Kolay sonunda. Bu zaman ne kadar? Yok yemek. Şimdi match şansına koydum olamaz. Ürmenini götürmeyi düşünüyorsunuz. Bugün çağırın. Olmazsa bekleyin. Altına koyun. Ve güzel. Biraz breaking. Hazır. Dostlar var. Sevmeyin. Dım. Onda bir şımartı olayım. Şimdi onda da var. Onda barlık var. Onda olmaz. Onda diyemediğim zetler var. O olmaz şimdi. Burası diyor. Seyretken. Dişsiz olsaymış. Bana sınıf koyayım. Bana yıkıyor. Birini öldürdü. Dimede dostlar. Sıra çakta dostlar. Maşallah. Olsun. Şimdi sarayım. Nerede modlar var mekan karayın. Yakta küp mod var kene. Benim nanda yemek var. Ağaçtan yazılganı var. Hani gördünüz yerime.
шықпай тұр достар. Ал енді осы модта қалай жазасың көрсетемін. Достар бастаймын. Осы Аннер Коре дейтінді жазасыздар. Сосын кіресіздер. Сосын шықпай тұрса кешіріңіздер. Сейчас музыка бар. Сосын кіресіздер. Салмендем мылтық, мына лаки, мынау шинко дейтін бар, мынау мечик бар. Мен мынау сумкадан алайын. Сосын видесіздерді Аннер Корені кетіресіздер. Аннер Корені кетіріңіздер. Осы загрузка скатывает. Сосын естер. Нагрестерді мысалы мен екіншісін тігінейін. Надо сумка. Сумка. О, сумка, да, ты подстар пол. Не джунгли шықпан. Ya dostlar. Hava gül. Ya hava o. Ben motora soru dikasıyım. Buluşamamız. Ne olsa çalıştı. Ne oldu? Abronlarını görsetken yok mu ne? Az bu өлең бітіп болды, қайтадан қосады. Сәй бауырым. Қосатына да ғой. Міне. Ең сенім осындай ғой. Бір төледі қап-қалың сияқтына скенді да қостыру керек па сондай. Ал достар, бізге жазылып анаға лайк басып осы видеоға комментария қалдырып кетіңіздер. Ал осымен видеомыз аяқталды. Барлықтарыңызға пока-пока. Чао.